Mugenzi mukundwa, nanjye ndi kumwe nawe dushobora kuba tutazi impamvu yo kubyuka ngo tubeho. Mu by'ukuri dushobora kuba tutayizi. Ati ndabivuga nshingiye kuki? Dushobora kubyuka buri umwe wese abaye okipe cyangwa akaba bizi n'ibintu bitagira akamaro. Umuntu akabyuka ari kuri telefone araba ibintu bitajya ntibize. Umuntu akabyuka yiyumvira ibintu bitamufitiye akamaro, mu bintu muri make atari bubashe guhindura mu buzima bwiwe. Maze tugakanguka amasaha yagiye, twiyumvira icyo twakoze tukakibura cyangwa icyo tugiye gukora tukakibura. Umunsi wose maze ukadupfira uko oye ukaba imfagusa. Ariko uyu munsi nk'uko mugiye kuzokwama mubikurikirana kuri chaîne yanyu, kuri channel yanyu Lucido Division Official, cyangwa umuntu agashaka kwandika Lovo, byose birashoboka, birumvikana. Ni channel igiye kuzoduha ibintu byinshi by'ubumenyi mu buzima bwacu kugira ngo dushobore guhinduka, mpinduke uhinduke, duhindure n'abandi kugira ngo tubashe gutera imbere, duteze imbere n'abandi, kugira ngo twirinde gutakaza igihe, na cyane mu gitondo niho hari akazi, niho hari impamvu yo gutuma umuntu abaho, ariko ni naho hantu dutsitarira dutakaza igihe mu bintu bitadufitiye akamaro, kandi dufise ibyo gukora byinshi buri munsi. Rero iki kiganiro ngiye kukibashikiriza nisunze umugani. Uwo mugani mu kuwisunga nabyo nyine turisunga ijambo ry'abayapani bakunze gukoresha cyangwa riri mu kiyapani, ni ijambo bita ikigayi.
tuzosubira mu wundi mwanya uza kuza. Murakoze cane.